Empakezi ziri kumanywa nkasini ya golf challenge habwe cyanga cya bugwizoba zahindura cyayi cya golf mu rubomo mu mbarara kandi zayitabwamo abantu bari kurenga 20 bashije hamwe n'abakazi. Empakezi ziri kushajikwa ba Old Micho kandi zikatebekanizwa bambara Golf Club erizoba zigurwaho Captain JB Tumusime uwo abari muzana mukuru. Icyo kubanza cyabiyona nimbakira muri mbarara kandi ni Nsima Association nari kibina cy'abakuzire umuzano wa golf. Icyo kubasimira amagara ko kwijana urenge imyaka 50 ijana gakendera so nono yitaga ukora exercise. Ejine abaseniors abarengize imyaka 5 konka baro musamu groups so kurugero mu ages zabo so hadi nyone nzando mu group ya silver erukutandakana n'imyaka 65 okika ahari inshanga. Abazana bari kuzeta bamwe abashije n'abakazi n'abarengize imyaka 5 kandi abahona nabwo no bahayaniro mbicuye kabishate cya bronze, silver, gold hamwe na platinum ngoko imyaka yabiri. Nyonka umuzani twirinde member wa Golf Club kumara imyaka 25 n'umushobo. Umuzani ogwanje bwerizo bagwa butare mu runji munonga konka nabo kujya ngo mbentine bwire abwe biturigire muri byakaruru mbenda kabaza kuzana burizoba tuguru kubi so involvement kugira ngo nubayo bari bari mbazana golf yabo ito sente kuri abantu tuzikozesa so ntureta financial awareness to them kugira ngo base kweyaho sente ziri mu banka eziriya omuka zitine kizukora. Abatebekanisa bagira ngo empakezi nije kugumana zibaho buri mwaka okwenda kuhera abantu abakuzuru kuma kurunja amagara gabo. Habwa TV West and Alogias byamukama.